bukovače, gljive nametnici, one se, slože lijepo na koru bjelogoričnog drveta. Ali ovo nisu divlje bukovače na kori drveta, nego uzgajane. Kako se uzgajaju? Čovjek bi se šokirao. Na zocu od kave, na pljevi od žita, na papiru, ali baš zato što nisu divlje, onda su i jeftine. Znači, šta ćemo mi sad napraviti? Mogli bi recimo narezati luk, pa staviti bukovače koje smo narezali na komade, pa ćemo raditi nekakvu kajganu. Ali ja sam danas odlučio da ću ispohati bukovače. Šta mi treba? Pa ljudi moji, ako ne znate, onda ne znate, mislim. Jaja, to ćemo, napraviti kajganu. Znamo kako se poha u brašno, u jaja, kajganu. Šta ćemo dalje? Napravit ćemo, brate, miješanu salatu. Sad je njezino vrijeme. Luk, rajčica, paprika. Nije baš da je iz vrta, nije baš da je ekološki, jer ja sam siroma čovjek, pa ja gledam gdje je akcija. Tavicu kad sam imao para prekrasnu sam kupio, najjednostavnije jelo na svijetu. Paniraš, popržiš i u salatu, ma divota, ljudi moji, divota, džaba našem predsjedniku države što krkači po zagrebačkim elitnim restoranima njanjetnu s lukom, džaba jadnom našem premijeru, jadan prejeo se toliko da je morao ići na dijetu, uspio je skinuti ponešto kila, a mi bolji smo od njih, mi uživamo u skromnim jelima sa akcije, ali pozavidjeli bi nam i oni kad bi znali koliko vrijedi to i koliko više vrijedi od njihove njanjetne s lukom.